agaciro k'icyangombwa cy'ubutaka. Ese uguze inzu cyangwa ikibanza ntimuhinduranye ibyangombwa by'ubutaka, ubwo bugure buraseswa? Muri iki gihe amasezerano menshi akorwa aba ashingiye ku bugure bw'ubutaka, ibibanza n'amazu. Mu gihugu hose hashyizweho uburyo bwo kubarura ubutaka ku buryo nta kibanza cyangwa inzu itabaruye ngo yandikwe mu bubitsi bw'impapuro mpamo. Buri kibanza kiba gifite icyo twita UPI. Iyi ni impine y'amagambo y'icyongereza ivuga Unique Parcel Identifier. Ni imibare igaragara ku byangombwa by'ubutaka igizwe na kode. Iyo uguze ubwo butaka rero mujya mu nzego zibishinzwe zikandukura nyirabwo ubugurishije, zikandikaho ubuguze zigendeye ku masezerano y'ubugure. None ikibazo dufite ni icyo kumenya uko bigenda mu gihe habayeho ubugure bw'ubutaka cyangwa inzu ariko ntihabeho guhererekanya ibi byangombwa by'ubutaka, cyangwa uguze ntajye kubwiyandikishaho. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, mu gusubiza iki kibazo turifashisha ibyemezo byafashwe n'inkiko bigatanga umurongo ugomba gukurikizwa, bikandikwa mu byegeranyo by'ibyemezo by'inkiko. Ariko reka tubanze dusesengure zimwe mu ngingo z'ingenzi ziteganywa n'amategeko ku birebana n'iki kibazo. Itegeko nimero 45/2011 ryo kuwa 25/11/2011 rigenga amasezerano mu ngingo ya 34 abarebwa n'amasezerano. Amasezerano akozwe ku buryo bukurikije amategeko aba itegeko ku bayagiranye, ashobora guseswa ari uko babyumvikanyeho cyangwa ku mpamvu zemewe n'amategeko. Agomba kubahirizwa nta buriganya. Itegeko nimero 032/2024 ryo kuwa 20/6/2024 rigenga ibimenyetso, ingingo ya 2 isobanura muri iri tegeko inyandiko mvaho bivuga inyandiko yanditswe cyangwa yakiranywe imihango yose yabugenewe n'umuntu uhabwa ububasha n'itegeko bwo kuyikora mu ifasi y'aho yandikiwe. Ubugure bw'umutungo utimukanwa ari bwo butaka butakozwe mu buryo bw'inyandiko mpamo. Tugiye kuganira ku rubanza rwasuzumwe. Urubanza rwasuzumwe ni urubanza nimero LS/Enregistre/LC 000/12/2021/SC rwaciwe kuwa 22/7/2022. Icyo gihe haburanaga Nsengiyumva Theoneste, Ntagungira Jerome, Gitungwa Esther n'abana babo. Ibibazo byasuzumwe: kumenya agaciro kahabwa amasezerano y'ubugure bw'ubutaka butakozwe mu buryo bw'inyandiko mpamo. Imvano y'ikibazo: Ntagungira Jerome n'umugore we Gitungwa Esther bakoranye na Nsengiyumva Theoneste amasezerano bise ay'agateganyo yo kumugurisha isambu. Bandikirana ko bayiguze $8,000,000, ko Nsengiyumva Theoneste abahaye avance ya $3,000,000, asigaye akazayabaha kuwa 5/7/2013, ari nabwo bazakora amasezerano ya burundu akinjira mu isambu. Kuri iyi tariki bakoranye amasezerano bise aya burundu, bandikirana ko guhera iyo tariki isambu ibaye iya Nsengiyumva Theoneste, ko ibyangombwa nibiboneka bazajya kumuhinduriza mu karere ka Nyabihu. Kuwa 7/1/2015 Ntagungira Jerome yandikiye Nsengiyumva Theoneste avuga ko amasezerano bagiranye asheshwe kuko bayakoranye nta muntu wo mu muryango we uhari, ko rero bamusubiza amafaranga yatanze nawe akabasubiza isambu. Nsengiyumva Theoneste yareze Ntagungira Jerome n'umugore we Gitungwa Esther mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu, asaba ko isambu yaguze yamwandikwaho kuko yayiguze mu buryo bukurikije amategeko. Urwo rubanza rwaburanishijwe kugera mu rukiko rukuru. Urukiko rwa Musanze, abana babiri ba Ntagungira Jerome na Gitungwa Esther ari bo Ntivuguruzwa Martin na Ntihemuka Albert bagobotse ku bushake muri urwo rubanza. Bavuga ko amasezerano Ntagungira Jerome n'umugore we Gitungwa Esther bakoranye na Nsengiyumva Theoneste
yo kuwa 22 z'ukwa gatanu 2013 anyuranyije n'amategeko yakurikizwaga igihe amasezerano yakorwaga, kuko batayasinyeho, ndetse ko n'amasezerano yo kuwa 5 z'ukwa karindwi 2013 nayo anyuranyije amategeko kuko yakozwe nyina ubabyara adahari. Mu rubanza nimero RCA 0005 bare 16 Haute Cour bare Musanze rwaciwe kuwa 28 z'ukwa 11 2017, urukiko rukuru urugereko rwa Musanze rwemeje ko amasezerano Ntagungira Jerome n'umugore we Bitungwa Esther bakoranye na Nsengiyumva Theoneste atakurikije amategeko, bityo akaba agomba guseswa. Ntagungira Jerome n'umugore we Gitungwa Esther bagasubiza Nsengiyumva Theoneste miliyoni 8 baguze isambu, bakamuha miliyoni 1 y'amafaranga akubiyemo indishyi z'akababaro kuko atakaje aho bamugurishije n'igihembo cya avoka, nawe akabasubiza isambu bari baguze kuko buri ruhande rwakuye inyungu ku cyo rwari rufite, akanabasubiza 1/2 cy'igarama batanze barega, ni ukuvuga 75,000. Nsengiyumva Theoneste yatanze ikirego cyo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane, kiburanishwa n'urukiko rw'ikirenga hafatwa imirongo ikurikira: ingingo z'itegeko umurongo ushingiyeho, ingingo ya 26 y'itegeko ngenga nimero 08/2005 cyo kuwa 14 z'ukwa karindwi 2005 ryagengaga imicungire y'ubutaka mu Rwanda igihe hakorwaga amasezerano yiswe y'agateganyo. Yateganyaga ko kwemeza ko ubutaka butanzwe cyangwa bukodeshejwe ku buryo burambye bigaragazwa n'icyemezo gihamya iyandikwa ry'ubutaka gitangwa n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Ibi kandi nibyo byagarutse mu ngingo ya 18 y'itegeko nimero 43 bare 2013 ryo kuwa 16 z'ukwa gatandatu 2013 ryagengaga ubutaka mu Rwanda igihe amasezerano yiswe aya burundu yakorwaga. Umurongo watanzwe: kugira ngo byemezwe ko ubutaka buhererekanyijwe hagomba kubaho icyemezo cy'iyandikisha ryabwo gitangwa n'umwanditsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, kandi kugira ngo uwo mwanditsi atange icyo cyemezo agomba gushingira gusa ku masezerano yo kwegurira undi ubutaka yakoze uburyo bw'inyandiko mpamo. Niba hari igitekerezo ushaka kutugezaho, waduhamagara kuri 070858 niba ushimishijwe n'ikiganiro bitubwire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.